toi whaatalo whaatol whaapoponga o tala fō mai le si o whonga le lau moma le nei vaenga o le tae au. O whaali eise saili linga fō le whaapopea o le whainumero o tangata whaingaluenga o loo whianga i mawhainga tā. I o lātou tutongi whaapea maisi whaafi tāuli i le taimele whaamai o le COVID. Na whasilingia le Council of Trade Unions ni tangata whaingaluenga i sto awheli maselau. Masa mawai e mawalunga tul whainumero o tangata i eilo lātou talitonunga. Wa sile atu na whainga tā le tūlanga o whianga iai, na ilo le tausanga i tō atu, na tā ua le whailau tusi le tō mau le CTU, e atangia mai sauna ngā tangata whainga luenga, le whainga tāo ngā luenga a o iai le COVID, mai le o maua fo ile tutongi e tāla whianga i matūlanga, o lo lātou whianga iai mga luenga. Ile saili linga ile luafi lua tasi, na mawai e 5% o tangata whainga luenga no lātou tā ua, ele o ngā tasi o lātou tutongi ma le tau le soifuanga, ma le saililinga le tau sanga nei, wa mawai le siti atu le ono iwa tesi ma le 5%, ele lua whelua tasi, e 5% sa o lātou tā ua, na sili atu le lei, po le whainga tā o lātou ngā luenga, na ilo le tau sanga i tua atu, ai ele lua whelua, na siti ele 5%, o whaasolosolo fo ina leanga pe whaale tonu tūlanga whaamalia ina o tangata i a lātou ngā luenga. Na tā uele CTO, o le tele o whalawhai ngā luenga, e ia lātou tupe mwhaiana tutongi lele ia lātou tangata whai ngā luenga, ma o kampani e ngā osim whaatau wai tau mawha. O se tasi leo whaata ita ingo whalawhai ngā luenga i mawhai ona lelei, le tutongi ingo tangata whai ngā luenga, pe taina tā uele retail New Zealand, o le tele lawa o pisinisi sai titini a lātou polo fiti Samoa. Sai ei alauni whaopopo na tutongi atu ia pisinisi i au whai ngā luenga, a o le tele foi, sa tutongi isi lafonga whaopopo i le taimele COVID. O wala au Matthew Tutaki le whaipulo le National o hare te hibango, ina ia whaamawai ona o le sa awai fo i seisi polkalame te e ai. I le COVID-19 fuluiva whaapemani solo te e whaasanga le tāpuningo le atunu o, ona o le whaamai. Na po eina hibango ni o na ata ma whaalaulo e fsota inga, ma ona fōlinga ata i lumos whaalaputuputongo o tangata te e, le Voices for Freedom, i whanganui i le asoto nai, na ia tūsi e fo ini whaamatalanga i whaatatau le saolotonga ma le filifilinga le tangata ma ia tā uai o whaailonga ina i tangata o e whaasalalawina ni Tala le sa ma o ni tangata fo i whaapete te e tui pui o na o lātou whinangalo ma manātou whaalia. Wa mai ona tau tape e se ia tusto singal tamaita i whaipule ina ua mai ona tala noa malo lātou taitai Christopher Luxon lea saunoa e whaapeo tali tonunga o lea whaalaputuputunga e leo whaatasi mamanatu ma tali tonunga le vaenga whaapwhaia le National. Pei ta iwa whaalia le teitei whono le National Maori Authority mo te tauna whaamawai le tamaita i whaipule ona oana tusto singa mo na tali tonunga. E leila loi fulu se lau wha se fulu leo whainga o whale i tutono Wellingtone na whaatau atu le tau sangan te nei, ini tau e ta i 2 miliona tāla pesi lea tu foi, e tu sai ma whaamaunga le homes.co.nz. Ai ono maulunga atu le whainumera e tu sai ma whaamaunga, o nolo o tau whaamai al whaamauninga o tau o whale, i ena whaatauina i le whaiunga le tau sanga, mai le o se tala fia mo tanga taulo o fia mawani whale whaatau, i aukilani, o le tau pito maulunga na whaatau atu ai nisi o whale, na o atu lava i le 2.2 miliona tāla. Sa le maua fo isa to umanga mo tanga tai fia whaatau ni whale mua, pe a fo i le tau ni whale na whaatau ina i Lower Hutt, Kapiti Coast, Porirua, ma Upper Hutt. O le whale pito tau ngā tāna whaatau ina atu i te tau no Lower Hutt i le tau sanga taluai, e 5.5 miliona tāla, ma o se whale whapotu moe i Waterloo Road. O whaalieni whaamaumaunga fau e whaapea, o manuanga o tangatai maafua ona o avoka, o whaitau se lau maafetupe o whaaluina i tau sanga taitasi, maolo whaatuputupula ia pea. I whaamaumaunga le ECC, o whaalia i leono se lau 2.0 o tangata New Zealand na whaiala tau tālo sanga, e le tau sanga 2.0, ona o manuanga i avoka, le tu sama leono se lau 2.0 tāla tupe na whaaluinai, i lea tau sanga. Ua si itia mai le tolu se la wivas fululua fe tāla. O le tupe na whaaluina i tālu sanga na whai le lua fes fuluiva.
Mai 5 le au whainga o tālu sanga ia na whaia o na o whaalavlave na mafua mai a voka o lo whaamawina le to atele o tangata ni usila. E tau ma mawhai a voka le taimi nei nailo taimi ua tua nai. Pe o na liberty al whaala potopotonga o a voka ani usila ile amatanga o le tau sanga mo u whaamawina i fo ile whaaluaina pe sila tu fo i ile pili o tai 5 tau sanga. Mai le tolu 10 miliona Tala ile luafe 15 e o atu leono 10 miliona Tala ile tau sanga luafe lo 10. O nisi mafua anga la yona manunu a tangata i avoka o na yala lua lava le avoka a o hu ile 5 ma mafua yona seleia yanga ese a le o tama i 5 po o tapu 5 o le tele lava o manu anga i tutupu ile masino tese mama Januari. O le fautuanga le ufisa mo tau i o whaalavlava fo se i po le ACC i a whaonga lava se lau papa e tipi ai se itulo le avoka. O le uto e whaatanga ino na whaatino ina New Zealand ngā luenga ta mai tai fōma i kala i stete. Le olo so ina i tua inga ia sa ia tu ina tua ini tu si whaamaoni a pepelo i tangata. E le mawhaiona whaini o la tau pui o le COVID-19 fuluiva. Samoa se so enga le news hapil tau sanga talwai. Le whaatino ina lea ta mai tai fōma i o ia ngā yuinga. Nei ina whaao o atuai se whaasea i leo ale asosia fōma i New Zealand ma amatai lo le so enga. O lo whaawau pea i loilonga pia na whaamaoni le Medical Council i le asoana nafi. Mo o whaamaoni fo i le utoe whaatino ina le au nangal tamai tai fōma i te tono New Zealand. Na ta o le Medical Council wa whaasala ina le tō mauni fōma i se tolu au whaawa wai ni suenga wa whai fo i le work safe po le la mo saunga le mui whalewhai ngā luenga whaapele matanga luenga o soifua maloloina ma le komisina mo le soifua maloloina ma mana o ngā whaapitoa ni ala tau suenga. I whawhato New Zealand e to osfulfitu tangata na malileo i le whalelea na mui New York i Amerika i le asosana te nei e tu saima se whaalinga le pulena o Eric Adams e to oiva tangata mātutua mata mai te to valo na amata le mō ono se whaale tonu i se masini whaamawhanawhana ea e uia le ititi se vaenga le whale na mō aina poloka i le asu ia si te puofo ngā whale o le whale tele ma whainga taina sosola e se tangata sano no foilea vaenga o le whale e iei whaailoa so le whale peitai na ta ue ni se tangata ino no foai. Tale iano iai ina ualangona le whaailo aso, ona e tele lava ina e le whaailo mui le whale. Le whaapese laulua siful potu e iai, o lo whaawau iai suenga i lea whaalave. I ta alonga, wa whaatono ina le whaamsinonga le Federal Court i Australia, le toi te tala i tua le li numero tasi laulangi le tenisi, Novak Djokovic, mai le whalitel malo le sa tau fiai. E le ofisa whamalanga inga talu mai le astofil vai astalwai, ma le ama whai fo i ona ta alo le tamil sanga telo le tenisi Australia, le Australian Open, o tai wha fo i atu fo i ailona tuksi fo lau, ma le atotongi le malo Australia le tau le wha amasnonga, o i le ana ta ua, a tonu na wha atino le minista mo whamalanga inga masitiseni, le wha i unga e wha alea o ngā ina le visa o Djokovic, na ta ue wha amasino Anthony Kelly, o lona popolenga pe a whai e whaatino ina le whai unga le minsta, o na o le ale ma whai le li tenisi, o na toi ulu whale Australia mo le isi tolu tau sanga, na whaalia le whaamasino, e atangia mai Samoa Djokovic, le whaatanganga lo ia e le ma whai ona whai ni o na toi pui, mo le COVID-19 fuluiva, au le imalangane me le pone mo le tamiru sanga a Australia, na whaalia le whai ngā malo Australia, e le isia ia te tau se tangata e le sitiseni Australia, e ma whaiona ulu whale atu le tunu, ma sao lato whesilingi e ina fo ile avanoa whaapitoa. Le ua le te tau e na whaiani tui pui o Djokovic, to salawa pe ua malo le whaamsnonga, e iei lava lea ia te tau le malo Australia e toe tau fiai, ma ave e se atu ma le atunu. E silia male iwa 10% o tangata mātutoi Australia ua mai a umola tui pui o le COVID, ma o tele o tangata le atunu. Na matoa te ele li tenisia mai se lava i melepone, le asapi to silio na umile taime tapunia malokai, na ilo se isi ai ile lalangi ile COVID.
E tele ni ai wa au sia New Zealand jalonga kilkiti le vamale awa Bangladesh ina ua mai ai lea solona lua le jalonga whaitaulia o lo whai ei kalai estete na o atu ai o Black Caps a New Zealand le 5 ai ono na pe ai lea sona nafi na pepe uma Bangladesh ai na o le 6 lato ai i le tatanga mua na mawhai le whaate a New Zealand o Drains Bolt o na tape le to 5 ma vea i mawhaate aluna wha New Zealand e au siani pe tolu selau i olo. E tolu pe mai le whaate a Team Southie ai lua mo Kyle Jameson na wha waule tā Tom Latham mai le aso mua mai e au siai ai e lua selau 5 a ole i pe. O le lua ile o taalonga o mawhaio nei a au siai ni ai e ta i lua selau. Whapoponga mumoi o Tala le si o fonga le lau mua mo le nei tai au.